ke sizele la ukuselebrate i-life kamfowethu. Emakhulu ebantfu ahlanganyele enkonzweni yesikhumbuto emhlabeleli weliphumo lonetimendlela netindondo ngemculo wakhe Mandla Maphumulo lowatiwa ngeLamampintsha. Limpopo says Cyril Ramaphosa for the second term. Laba bahambisana nemingameli we-ANC Cyril Ramaphosa baseLimpopo, Northwest neGauteng bamjikele esiswini njengejwala e-Nasrec. Shonile wena ukunena sikwamukele Tindzaba Swati lesiflap khoma like SABC1 ungakhehla ukuthi le Tindzaba tiyatfolakala ku YouTube ungatifuna ngekuthi SABC Tindzaba. Batheleke ngetingani bandvu kuye uvalelisa umhlabeleli lothumile nelesekaphumelele tindondo tekuhlabelela Mandla Maphumulo lowatiwa ngeLamampintsha. Lenkonzo yesikhumbuto lebeyivulelekele wonke emalungu emphakathi beyibanjelwe eThekwini Community Church. Laba lebebahambele lenkonzo bebabanyenti ngalokwecile ngako ke bagcine balala umculo wakhe esitaladini badlala tingoma letivumile tamampintsha. Lena ke kube indlela lefanele kuvalelisa indvodza lechazwe njalo lebakazecabangela embili. Umndeni ihlobo nabangani nabathanzi bemculo babungate impilo Mampintsha ngekudansela ingoma letivumile letikhishwa ibheyili kuleminyaka lengcile. Kanti ke ingoma lecembu yakamuva isukumise ngisho nemkakhe lobekade ahamba naye kulomkhakha. Umndeni kaMaphumulo utshele labo lebekade bahambele lenkonzo ukuthi Mampintsha uthethwe isifo sekufa nhlangothi kanti ke bebanelithemba lokuthi tawelulama. Umndeni wakhe uthi ushiye isikhala lesikhulu kuwo. Yabo njengoba ngishiwe ile ndodana bekuyona phela. Yabo manje ngibuye ngenze izinto ngesinye isikhathi abake bayibuza abayibuthi kwenze njani. Yabo angizenzi. Yabo inhliziyo yami nami ibhlungu ukungishiya kwakhe. Umndeni akasemelane ukukhuluma ngekungaboni ngasolide lebekhle kuba khona emkhathini kwemufi nemkakhe bongekile simelane lowatiwa ngelabhebs wodumo. Nanobe kube khona lokushayisana eminyakeni lengcile kepha bombongile ngekusekela umkakhe. Sihlale kahle nomkhonyana benobes bahlale bancinzane bakhwephane ngithethe bangishiye kanjalo ngisale mina ngikhamisile kade ngithetha ngibabone na basebelandelana beyongena emotweni ngibona ukuthi hayi should labantu babedalelwene ngempela sebehlukaniswe ukufa. Balingani bakhe kulomkhakha bathi batawuqinisekisa ukuthi bayachubeka nalomsebenzi wakhe. Mampintsha ushiye nomsebenzi kufanele siwenze and njengomngani wethu esimthandayo thina sokwenza okusemandleni ukuthi izinto azithandayo ziphumelele. Kubhlungu kwezazi amasosha ehambile wonke ngeloku esihamba by one xa salahlekelwa uArmasha shangalahlekelwa uMampintsha sengisele nobhake isosha elidala abantu bamazi ubha bengamboni la for sure ukhona kodwa naboka abafowethu sibambisene nabo kodwa nje sikhona ilegacy yenazi ngesiyeke iyohlezi khona ngokuthi ibheyili yomphakathi. Labanye bangani bamchaze njengomtholi bekade atinikela emsebenzini wakhe futhi anesiphiwo. Mampintsha ke ugcina avumile nakabitwa kanti ke utawuphelethwe lendini yakhe ugcina kusasa. Unete ibheyili letinkulungwane letingemashumi ngandolo yamanje eBloemfontein umsolwa wesitsatfu kulaba labasolwa ngekuhlasela ngekwebuhlanga eMaselsport endzaweni yeKhibika yakwabas Klassen loneminyaka lengemashumi nesiphohlongo ubukele nemacala ekwetama kubulala kushaya kanye nekulimata lokuhambisana nebugebengu usolwa ngekwetama kumindisa munye webantfwana kulandzela kulwela kusetshenziswa kwendzawo yekubhukusha ngakhisimusi. Uthe kutawube kusento sebulungiswa uma labasolwa bangakhululwa ngebheyili inkantolo ive kuthi Klassen akamange abe nawo emacala ngaphambilini umbuso usivumile isicelo sakhe sebheyili. I have no pending cases. I have no previous convictions. I'm a South African citizen, not having a passport. I accordingly consider it to be my permanent home where I am domiciled. I accordingly submit that I have long-standing and deep-rooted ties in the community in which I love both socially and occupationally. Bavele enkantolo ngalesithathu, Yohan Nel wasebotterville, loneminyaka lengemashumi lamathathu nakuthathu
kanye naStephanus van der Westhuizen loneminyaka lengama-47 wakuleli dolobha leWinnie Mandela bakhishwe ngesexwayiso. Babukene nemacala ekushaya lokuhambisana nebugebengu. Umndeni walabantu abaneminyaka leli-13 kanye naloneminyaka leli-18 uthi bahlose kumangalela labasolwa kulesigameko bafuna kuncipheteliswa ngemali. It is not my job or my duty to tell the prosecution and the investigators how to do their job, but I serve as a buffer between the family as well as the law enforcement agencies to explain the processes so that they can see that the law is not failing them. That is the first thing. The second mandate that I have is to institute civil proceedings. That is for financial reparations as well as other ancillary relief. Politiki ahlangene kulwisana nalokuhlasela ngekwebuhlanga. Emalungu azapho acekele phasi libhizinisi lemsolwa wesitsatfu abhikisha ngcolisa sakhiwo ngemlayeto lokhombisa kungahambisani nekuchwasana. Truth of the matter is that justice doesn't work for black people. Justice does not prevail where racism occurs. The dignity of people, the dignity of black people is always trashed. So Azapo had to go and send a message to everyone who is racist, who supports racism. We believe that the magistrate's decision was actually based on the engagement that she had with the different parties involved. However, we as the ATM, we still stand on the fact that racism should not be condoned in this country. And we are pushing for the law to take its course. Free State uthi isigameko singahle singcolise ligama lemkhakha wetekuvakasha kulesifundza. Labasolwa labathathu batawuvela enkantolo mhla tinga-25 kule nyanga letako. Labalimi bahambisana nemengameli we-ANC Cyril Ramaphosa base-Limpopo, North West nase-Gauteng bamjikele esiswini njengetshwala e-Nasrec. Nanobe kunjalo lo mengameli we-ANC wakwadi kuphumelela ncobe Dr. Lenyukile leyayimbangi yakhe esikhundleni sebuholi be-ANC. Sihlalo we-ANC eLimpopo Stanley Mathabatha uthi balahlelwa ngaphandle ngilabalebi bakhangasela Ramaphosa emahlandla ngeke bagcina bakhethe ihlangothi lebemukela. Ngenkathi i-ANC ibungazwa ukuzalwa kweqembu epolokwane ecaleni konyaka, uhlalo wesifundazwe uStanley Mathabatha wathi lesifundazwe sihamba nomongameli weqembu uCyril Ramaphosa ukuze ezothatha ihlandla lesibili. That is why, without fear of contradictions, Limpopo says Cyril Ramaphosa for the second term. Lamazwi akhe uMathabatha amdalela inkinga nolwayengumongameli weqembu uThabo Mbeki owathi lokhu akwenziwa. Kuthengo zibandlela isiqala inqunquthela yokukhetha ubuholi bayo i-ANC. uMathabatha wawashintsha amazwi wakhe wathi bona abasahambe nomongameli weqembu Cyril Ramaphosa manje sebefuna udokotela uZwelimkhize. We are going to fight this battle. Yes. And we are fighting it because it is a good war. Yes. We had to make a very difficult choice as to whether we dump 5 and remain with 1, or we go with 5 and try to salvage something out of the 5, because we were almost certain about the issue of the president. Enqungqutheleni yamakomanisi umongameli we-ANC uCyril Ramaphosa wathi angeke yena asatshiswe ngabantu abathi akasule esikhundleni sakhe njengomongameli we-ANC kanye nomongameli wezwe ngokuthi kuphangwe imali eyigidigidi zamadola eplazini lakhe ePhalaphala. We are in the fight, comrades. We are in the fight for the soul of the African National Congress. And we will not back down for fighting to ensure that the ANC is revived. Ubudlelwane phakathi bukaMathabatha kanye nomongameli we-ANC uCyril Ramaphosa abuhle neze. Kodwa uMathabatha uthe uzozama ukubonana nomongameli weqembu uCyril Ramaphosa ngasese bebambe umhlangano. Umbungazo we-ANC ozobanjwa ngenyanga ezayo usufike neyinkinga lapho kukhona abantu abasola iqembu elibusayo ngokusebenzisa imali yombuso ukukhokhela wona lo mbungazo. Ngingosamkele Maseko ngibikele izindaba ze-SABC eGoli. Litiko letekuvakasha esifundzeni seLimpopo leliniketwe umsebenzi wekuthuthukisa tekuvakashelana kwesifundza lithi ikhungo tekuvakasha setibiye ukuthi kunekwenyuka kwetuvakashi nakucathaniswa naleminyaka lemibili yengcile. Lesikhungo sihlele kumemedela tibalo tekuvakasha makuphela lamaholiday alinyanga yengongoni. Kungcebeleka phansi kwemtfundo welanga eLimpopo. Imindeni nebangani labaphuma kuto tonke tinkhalo telive
batijabulisa ngemculo lomnanzi, bayajayiva, phindze badlale ngemandi. Tivakashi tifuna indzawo lepholile yokungcebeleka. Bavakashela tindzawo tekungcebeleka kulesifundza. Ngemicondvo yokuphumula babuka tigameko letentekile kulomnyaka wa-2022, phindze babuke ukuthi ngabe 2023 ubaphathele ini. It's really very beautiful to be out here with your family and meeting a lot of people and relaxing, enjoying the pool and enjoying the fun. It was really, really beautiful. Oh man, it's amazing. We're very spoilt in Africa. We have the most beautiful places to visit, 15 minutes from where we live, and we're just very spoilt. We're blessed. We came all the way from Rustenburg, and we just came here for vacation to spend time with our family from Bela Bela, and also to just have a nice time. I mean, it's sunny, and we just want to enjoy our vacation. It's December. Lenzawo yokugcebeleka iphindze ibe nenzawo yokulula umtimba lapho uthintwa khona kamnanzi. It has been a great return to business for the festive season. We're great to see all the families and friends getting together, having fun, enjoying the poolsides around us. So yeah, we're really impressed with the way things have returned, business has returned. Umkhakha wetekuvakasha esifundeni seLimpopo uthi bajabulile ngelizinga letekuvakasha nekuthi batimisele ukuqinisekisa ukuthi le business iyanhlonhlobala. We are saying we've got events. We want to make sure that we package all our events together. When you look at Limpopo now, we've been hosting from June. We've been hosting major events. Kanzi kuletinye nasibeti tolo balimi bemhoba enkomazi eMpumalanga bemukele manyolo lobita imali lebalelwa ku-43 million emarandi njengengcenye yemtamo yahulumende ekusita abalimi labasafufusa. Asiphinze sikwamukele tindzabeni teswati la SABC 1 nasanza ngena sakwemukela. Balimi bemhoba enkomazi eMpumalanga bemukele manyolo lobita imali lebalelwa ku-43 million emarandi njengengcenye yemtamo yahulumende ekusita abalimi labasafufusa. Indvuna yelitiko letekulima kubuyisa kwemhlaba kanye nekutfutfukiswa kwetindzawo letisemakhaya Tsokodidiza ithi basita abalimi labatfonsa amatima labangakhoni kutsenga manyolo kanye naletinye tidzingo letayelekile. Baniketwe isipho seminyaka lomusha abalimi bangiduli kwelikhulu ne-40 balimi labahlomule emanyola lokadze bamgadzile kube nesikhathi lesingasimnanzi kulabalimi bemhoba eMpumalanga ngalokwetayelekile. Balimi bemhoba labasafufusa bagcina imali eyanele lihlelweni lelisita ukuthi bathenge manyolo lowenele. Labalimi bathi kusekelwa kwalolu hlobo kutabasita ukuthi bakhone kubuyisa lokulahlekile. My profit is going back to the sellers of the fertilizer. That means my bottom line is gone. I don't have any profit anymore. The fertilizer that we've just received now is far better than anything. It's going to give now the harvest that we're going to do. Ngekusho kwabentuthuko yebalimi kulelive kusekelwa nguhulumende kutawusita kucedza tinkinga lebabukane nato balimi labasafufusa. Minister Tindzaba is issuing a check and the fertilizer is already here for farmers to pick up. So we are excited as farmers because we had no hope as to how we are going to be able to fertilize our fields. Indvuna yelitiko letekulima kubuyiswa kwemhlaba kanye nokuthuthukiswa kwemphakathi Tsokodidiza ithi batawusebenzisana netinhlaka kuqinisekiswe ukuthi manyolo usetshenziswa ngendlela lefanele futhi nawonke umlimi uyahlomula. On the 3rd of January here in Komazi, we will also be opening a pack house and supporting farmers who are on vegetable farming with some of the inputs as well. So this is a government's program that seeks to unleash economic activity in rural communities, particularly in communal areas. Didiza uthi lolu hlelo litawuhlomulisa nalabanye balimi kuletinye tifundza bese kulandzela iKZN. Biyeda kabandi lo mnyaka lophelako ngelihlangothi letindzaba lethambe embili sinemhlelo tindzaba teswati siphephile kunene asikubingelele siphephile sikwamukele etindzabeni. Ngiyabonga Dora kuba sendzabeni teswati. Ungasichaza la kabandi ngalethambe embili kulomnyaka.
leti ngathi tihambe embili kulomnyaka letsinza kakhulu bantu ngileti imvula letinkulu letifike eKZN labulala abantu labanyenti labanye kungimanje sikhuluma solobete tindzawo tekuhlala letikahle kubuye kube ngilenkinga yaletinja letibitwa ngema pit bulls letifike tavela njengetinja leseti attacker kumbe letihlasela abantu kakhulu siphinze sengce lapho kube nelicala lasenzomeyiwa lebesolo lisenkantolo liphuma lingene enkantolo sibonile lapho kube khona isikhathi lapho kuze kucoshwa nebameli ummeli nje tefo wagcina aphumile angasakhona wagcina ayekeliswe ngisho ku practice abumeli so lokuchubeka lona licala lameyiwa tawuchuba ngeminyaka lotako ke noko and kude lesiphume nako lokuphathekako njengesive ecaleni lameyiwa kubuye ke kube nendzaba yephalaphala indzaba yephalaphala lelapho kuliplazi lamengameli wakuleli Ramaphosa la kuthiwa khona kutholakele tigidzi temadola asemelika tifihliwe kufurnisher and kuyinto lengabikwanga emaphoyiseni so kukhona vele bese bacabanga kumvulela licala and kube yinto lefika naseparlamente labafike khona bakhetha libandla lelitawubuka ukuthi ikhona into lekumele ayiphendulele nembala president kulendzaba libandla ke lathola ukuthi cha kukhona mengameli lekumele akuphendulele kwabuya lapho kusehlele leyo ndzaba leyo kwavotwa eParliament kuthi ngabe iyathathwa yini lowo mbiko noma uyayekelwa kuthi tekusachubeka lokho mengameli wabe afaka sicele enkantolo sekumisa yona lembo lechubekako yalo liphenyo ngalendzaba yasephalaphala saphuma lapho saya kunkomfa ye-ANC nakucala lenyanga lesikiyo kumbe emkhatsini walenyanga lesikiyo lapho sibone khona mengameli Ramaphosa aphinza aphuma embili abuyela abangumengameli welicembu le-ANC ngekuthola kusekelwa kumalunga e-ANC kuningelo kwendekile lapho kube nekujika kuyisana lena nalena kepha ke bagcine baphume nebantfu labasikhombisa lekungibona batawuhola i-ANC Nasibuka ke kutemnotfo yini lendekile kutemnotfo kutemnotfo live algabi ngilelibukana nemnotfo logcinile kulomnyaka undengandenge kakhulu tisebenda kakuthola ikuphlelwe maholo kube kukhulu lekufanele kuthengwe ngumuntu kunaloko lakuzuzako kwabuya kwaba nendzaba yekuthi emazinga ebantfu labangasebenzi akhuphukile kanti ke nyalo ngasekugcineni kweminyaka tiphuma takamuva tishido ukuthi lehlile lelo zinga kepha ke alikehli ngekuthi bantfu banemsebenzi lephelele kumbe lepermanent yimisebenzi yesikhashana kubeke inkinga lenkulu lesibukene nayo sonke ye-Eskom nabo somabhizinisi netinkampani letibukene nayo asibona kakhulu ke siphephile isikhathi sakho umhlelo wetindzaba tethu la tesiswati ngusiphephile kunene asichazela kabandi ngalihambe embili kuwo lomnyaka njengoba sewuphetha labanye ke banikati bemakhaya bathi imtamo yekwehlisa tindleko tagesi lombecolo kanye nemandi ayisebenzi banikati betakhiwo bathi bachubeke njalo babhadala tindleko letsetulu nobe nje kude bantfu labahleli kudo letindzawo kule takhiwo tabo kulamaholide kusebenzisa ke emasolar giza kanye ne-LP gas nako akusiti ekwehliseni tindleko letsetulu ekupheleni kwenyanga Phathunyelisa wathenga likhaya lakhe lemaphupho endzaweni yentuthuko lensha kulomnyaka kepha kusukela ahlala kulesakhiwo ukhungethwe tinkinga letingapheli letisukela etindlekweni letisetulu tagesi kanye nemandi uya ekucikeleni phansi kwesakhiwo ubhadala imali engetulu kwa-2,000 wemarandi yagesi na-800 wemarandi wemandi uthemba ukuthi ubhadala ngalokwecile ngoba uhlala eyedwana endlini I have inquired with the RMS. They told me that yes, it's true, I have high usage on electricity, and I asked them how is that possible because I live by myself. We even went as far as checking the neighbors. I've got neighbors that have 3 people or 4 people in the house, but they use less electricity than I do, which did not make sense. Phathu unesolar giza kepha uthi akusiti kunciphisa tindleko tagesi uthi kude imitha yagesi nemanti kulesakhiwo nekuthi kuyabekiswa ukuthi kumele likhane likhali ibhadale malini. Maybe, I don't know if it's the use estimation based on the yard size, but I'm hardly at home. I don't use water. The only time I use water is in the morning when I take a shower and in the evening. That's it. So why should I be paying 600 while I just use
water in the morning and in the evening. Nyelesani uthi ingcinamba lenkulu leholela ekutheni letindleko tenyuke kakhulu kuthi kunemuntu loholela kusebenzisana emkhathini wetimboni kanye nebaniyo bemakhaya. Imitamo yokuthola i-remote metering solutions ukuthi iphawule ayikaphumelele. Kanzi-ke nasibuka temidlalo ngemva kwelikhefu lelidze ngenxa yendlebe yemhlaba lebeyiseQatar emaqembu e-PSL ayabuyela ayadlala kulembela-sonto. iMamelodi Sundowns iyodlala ne-Orlando Pirates lewo mdlalo lolindwe ngalabovu eLoftus Versfeld Stadium kusasa. Inhlangano lesakata ngemoya ye-SABC takulathela i-channel lesakata emahora lenge-24 ngetilwimi temdzaba ku-DTT. Lokhu-ke kuyaqala kuvela kutawusakatwa Tindzaba kanye nalete letinabile naletiphuma ephalamende ngetelwimi lwemsabo. Ingakho lesiphathele tona namuhla nasiphinde sihlangana kutabe kungumnyaka lomusha ungene kahle uphephe simo selitulu siyalandzela. Msale kahle.